اف پیوینه که تایبت یا ایلهام احمد هف سروکا دسته پیوندین دروا یا ریببری خسر لگل روداوی هبو ایلهام احمد گوت پیاده و انا کسی جبو کنفرانسا نتوی لسر خالین بنگهین لحف کرنه و بری داویا و مهه و کنفرانس چه ببه هر وها گوت دستور نویا سوری نلگوری دا خوازوانه دا تا خواستن دا تا چاوره کرن نونرین همو پیکاتیان تیدا بشتار ببانا لی نبو ایلهام احمد دبیجه دوی همو زمانین لسوری فرمی بین یعنی نه تنه عربی همو نتوا به زمان خوی دایی که بخوینن دبیجه مصرف درخستنا پترول لروج آوای کردستانه حکومت سوری داده يعني دوان روجين داويدا بيويست بكو كونفرانس بيل دار خستن حيانا هاجي آمده كاري سرن وك بلغي أساسي إيكو لقال ريبابريا الشام مسار مفاوضاتها بكن مذاكرة بكن درباري ما في كردة أو يا هاتية بداوي كرن لسر الهف كرنك تشيه جبو إعلان كرنه إيرو يعني گفتگو نقاش هنا بردوامن اف اعلان کرن بریا کنفرانس آمده کاریه که باور دکم اف جیگی های دم خونی داوی ایدی يعني پیوست روج بیراگاندن جبوکو روجا کنفرانس بیل دارخستن او بیراگاندن و کنفرانس بیل دارخستن قال لك ما بهيفي ماكو براستي ایدی اف يعني چه خالن کو نقاش گفتگو سر دریج دکن وانا زودترین وقت بداوی ببه تخمین دکم پیوسته دوی مانگه دا چه ببید نونری کرتی دا تونیه و اویان نلگور دا خازامه یعنی دبیا کو قومی تکوها هاتبا آوا کرن و لسر مافان هر کسک تدا هفبش یعنی کارب نیرنی خو دینه جبو دستوره که به آوا کرن چند ساله که دن ام مجبور نبن جاری که دیوی دستوری بگهرن تایبت دمافم بنگهین اینه توین جواکا سوری و سری و ما في كردان يعني دستوري كو هبه بقرب مثلا زمان ده وك پروردا بزمان دايكش حبو حمونه توين سوري افيا اساس به نك يعني زمانك اساس و ايدجي نا اساسا يعني زمانك فرميه ايدنجي نا فرمينه يعني حمو زمان دهندري سوري دهنه چاندن هنه حمي فرمينن دجهكو لين اشتجينن جهكو لي جيان دكن لو داري فرمينن دبك خالك وصل دهندر دستور سوری ده هبه کی کرد بکاربن به زمان خود پرورده ببینن بکاربن به زمان خود بجین چند خو زندی بکن خورد بکن گرک وری دستکرن دستور و مافی بده در وی د سیاست در رول لیستاندن مافین سیاسی کو نتوین سوری گشتی بکاربن به سربستی به آزادی بکاربن سیاست بکه وی ولاتی بریوا ببن جبر کو دستور اگه ارته ده هی پیوسته هین تمام ببه یانجی گوهرتن تیدا چه به اف تشتیکواتی اعلان کرن پیشنما دستوره نه دستوره اساسی و داویه گوهرتن دبی تیدا چه به بین نقاش لسر ورن کرن اوانا گرینگه جبو ویجی جرا وکریبن daha باشتره کو سوری بکار به هم یکبونا و پاراستی بمینه هم جی کار به آرام به او کار به پیش بکبه یعنی دوی روشه دنمینه إلهام أحمد وكيدن شقوت قوت وانو حكومة الشامية حكومة السوري لهف كرناك وخلقي عفريني وقرنا جهن خوا وباراستنا وان ورا مسوغر كرن ورا غارانتي كرن دوي چكدارجي جا عفريني بينا درخستن إلهام أحمد دبيجة لآلية حكومة الشامية حكومة السوري قالك چكدار هنا لوغو وسمبولين داعشي بلندكن أرواقوت ده ركفتنين اللي قال تركيا وحكومتها سوريا ده حكومتها الشامية ده أمريكا رولك سركة دليزة نها شريوان وتركيا الروستيايا وهو يفيدكن وأقر بس نابروان وتركيا ده دريش دوام بكه بر پرسا ریبه بریا خسرش کرکر کو جوینا سروکی هریما کردستانی نیچیروان بارزانی لگل سروکی سوری احمد الشرع گلکی باش بویا ارینی بویا و جه ریزگرتن و سپاسیه نیچیروان بارزانی دبیجه دکاره نمونه هریما کردستانی بگین احمد الشرع و سوریه دکاره سوده جه تجربه کردستانی ببینه هرمن داگرکری تایبت جبو سرکانی گریسپی عفرین لسر وانا گفتگونا هنن ده پیمانا کل شامه چی بو
خالك تيبات جبو خلق وگرن وارن خو خلق بدار زوری هاتنه درخستن وگرن وارن خو لسر وینا بریارک هبون لهفکرن هیا و دهفدیتنا وی داویه چی بویجی جارک دی جبو قومیتک وری آواکرن قومیتک دیالوگی وری آواکرن بریاری وساجی هیر آن حال سر وی گفتگو وی چی ببن و براستی اف مسئله تیبت ای عفرینه گلک در روژه وی دایه تشتك باشا كو كاسين لوي داريبون هجمارة كبر مازن در كتيا جعفريني وشونو هاتنها هناكي رح تربو يلي غارانتيا كو خلق براستي وقتا كو فقرن قرتن شينابه تعدايل وان شينابه او فصيل لوي داري جهري ما درب كفن بيويست سيستما اولهيه لوي داري خلقي ويتي دجه بكرن لسر فينجي يعني هوداني بيماني تيبات لسر فيجي هننكو داعش وقتكو إيرش لسر هرمي هبن شرن لشكري هبن داعش زوتر خورتك وفات تهديدا هرتم هنن براستي يعني او هولدانكو وان قرتياش حبصات درخينن يانجي قامبان دوي چرچوه ده هرتم او حجرين رازاي وقت خوري خستن دكن جبويا ام نكارم بيجن او تهديد وان بتمامي شويه بروفا جيوه هولان هنا حتى لهرم بن كنترولا ريفبريا شامي داجي قالك ديمانين ايكو باسطنبول داعش تفدقرن هنن آلية حمصل آلية دفرندن صحراء يعني تفجر وصا هنن باورناكم كو داعش جسوري قديايا وتفجر وان بداوي بوه يعني امريكا رولك وان سركه هي مساله دانوستاندنا حتى بالشام راري يعني ديالوجا كو بيشت كبير رولك امريكا تدا هي دمك دريجه يعني وان هولداني وان هرتم هبو لان باور دكند في وريدا هنا قاف هاتنا عفيتن يعني بتيبات جبوكو نافبر ما تركيا دا ارامي شي ببا يعني الجال تركيا تيبات جبو اغرباست يعني وقت بين تانسيون داخستن و چالاکی شر بداوی کرن لس افیا اوک خالق سرکیه یکو پیش تکوه يعني سرفيا گفتگو تین کرن و جبوکو افیا دائمی ببن چه خواستن ام هین گاوین چاول گل هف دکارم با ویژن دوی چرچوه دا گفتگو چه بیژن عالیک جبو هر کسک هر برپرسیارک هر سروکک مثلا نونرک به شرع قافك ورودنن تشجيع دكن ويا دلخواز دكن جبو شار سري جبو بتيبات ما في كردان مثلا هم الدستور دا هم وكيدي ببينا أبايا رح تكونك ددا أفكرن دقال طرف هدن ودبي سبب او بخوجي هناك دها رحتر بسربستر دان وستاندنا بكن بكاربن برسكريكي تشارسر بكن بتيبت لباشوري كردستان العراق ده تجربه لبيش كتيه حتى اف تجربه البيش كتي قال لك وقت بين زحمتيج راجي در باسويه قافكو اف تجربه علي دن راجيتين قوتن وتشجيعك لسربيا تشيد بيجبوكو تشارسر بكن باور لكم جي اريني وسباسيش